Bakit? Sapay la ko mata makatunusam na kiti anak ko. No siya, nalaingak ang makibagay. Pasensyam na kiti anak ko ha. At asad sarot da. Ta inispoiled ida di lula na. Ha? Kanayon ko mat ida bagbagaan. Awan ding ganda. Ay, sarot da talaga. Di ka madanagan. Maawatak dayta. Kat ikarikmat kan ka. Ano asino dagiti napatag itibiyag mo, ipatag ko man. Ay ayatan ka ngamin unay, Elmer. Agyaman akdilya ha. Ay ayatan kamat. Elmer, adda kayo. Umayak man. Ni mamang. Anak ko, ingkay lokatan tiri daw. Ada ni lola yo. Medyo na. At dararamidog, sika na. Ala, siya akong timangilokat itiri daw, Elmer. Agmano aknan. Kumusta dagiti apo kok, Delia? Di mo matlatang tangsitan ida? Nasingpot ni Dilya, mama. Martapan na nga tati kinasingpat day di Alicia nga anak ko. Pasensya ka ni ti panagsasaok balasan ko. Ngam ibagbagak lang tagpaiso. Awan mo't siguro ti makunam iti pimusayan nga anak ko, Elmer. Tanagbalin apagwadan nga asawa. Ang mawatan ka mo't kiti no nang asawa ka manan. Kat ti makunak, Delia. Ibilang mo kumakaspodpod no nga anak dagiti apo ko. Tadyak kayat nga damang tangtangsit kadakwada. Sige, takasaritak dagiti apo ko. Excuse me. Dilya, pasensya ka na. Kasta talaga ti panagsasao ti inanay di asawak. Okay lang, si kakit imat. Awan problema kanyak. Maawatak. Taamok ang napatag-unay dagiti apo ko na kankwana. Iso nga okay lang, awan problema. Agyaman akpagat ha. Nagasatak. Taman nakaawat tinagbalin nga asawak. Manong, inalam ka di tiwalet ko. Anya? Iti anyaga po nga laak ti walit mo ngay. Kat adda walit ko. Adamat kwartak. Dahito ka di awalat ti sapsap ulam, Jonah. Apay nga dakan ka day tita. Naragrag mo ijay silid mo. Anya, kitakman. Amang ano nakisayan mo. Jacqueline no katanday ta, balasang ko. Husto ka di ti bilang ti kwartam. Uwan, awan tinaksay. 2,000 pesos amin daytoy. Naglayang kang tumot ngagpabasol. Adumot lang ti kwartak ng iti si kanya. Jak pagtatak ko ng tinagbasit a kwartam. Elmer, talaga ka di akas di kadakkel ti allowance dagiti anak mo ama panag-eskwela. Ay, kinapudno na bakit? Nilola dati mangmangtad iti kwartada. Anya, Numabalin, jak ko makayat ang mairwam dagiti ubing iti dakkel agatad. Kayat ko ida disiplinahan may papaniti kwarta. Ngam, inispoiled ida ni Lola da. Ni Lola da ngamin tinang taripato kadakwada iti dagabrudak. ngam Elmer, si ti ama. Dakdakkel ti karbangam amang disiplina kadakwada. Amok day bakit? Iso na lang talikliklikak tayo makisinubang iti sigud akatugangak na mabalin. Nang runa, kat iso ti makakaadda amang tultulong kadagiti anak ko. Manipod na gawid ak ti Pilipinas. Elmer, Diyak idiagliway amang bagbaga kadagiti anak ko. rumbang laang, tanarigat no mairwam da iti dakkel a kwarta. Kasanon no awanton ni Lola da amang mangtad iti kwarta kadakwada. Sigurado ang maikawada, Elmer. Jonah, balasang kan. Iso asurum kumanti mangilabay iti kawas mo, wan? Diyak amo taglaba. Isuro ka, no kayat mo, Jonah. Kan isuro ka pa'y ngagluto. Iti kasta nga edad yo iti kapsat mo, rumbang ko mga amo yung ti agluto. Manchak, diyak amo. Sika na tagda ka mo. Ha? Iso nga ron ngayon asawa na ka ni Papa. Tapno da para labay ti kawasmi ka ni Manong. Balasang kan baro kayon nga kapsat. Masapul asuruan nyo dagiti trabaho dito'y balay, tapno makatulong kayo man. Ay, sorry talaga. Ngamjak maaramin ti bagbagayo. Ado ti aramidak. Agripaso akpay.
Barok, ornosam man mo to'y nagsukatam. Ikabil mo iti ayan ti malabaan, Di mo latan iwara iti datar. Anya ka matan, tita? Nabambanno ka naggapo iti pagadalan? Paunan nakpalang mat? Isimpam adag iti pagsukatam, Barok. Mamin ano matla ti mangipisok nga iti ayan ti labada. Wanan! Makapasurun ti kastoy. Imbis at trabahom day ta, tita. Isungarod nga inasawa na ka ni papa, tapno da mga sikaso kada kami. Ng baon ka baon. Saan anasaya at ti kasta pa nagsungsungbat mo ba? Uy, basol kon! Gusto nga ro din Di na konsermunan. Di ti man balayo ti pagturugak, Lola. Uray siyak, lola. Diyak kaya tagawid iti balay. Masurunak iti asawa ni papa. Ha, apay, anyat inaramid na di ababae ka na kayo. Kinabil na kayo, pinagsasawan na kayo, wano anya, ibagayo. Baon a baon. Wen, Lola. Jay lagi ba untam mo ng aramidon? Masurunak. Paglabaan nakit din katsak nga ron mo taglaba. Anya, di kay tupay pagtrabahuan. Isokit din ti mangibaon-baon ka na kayo. Naglaingan. Lola, Sige, sige. Umay kayon dito'y balay. Total, dito'y matinagnaeday nyo idi-adday di abroad ti amayo. Agnaed kayon dito'y balay. Ipakada na kami nga ro ka ni papa, lola. wen, Lola. Ta sigurado asaan na kami apalubusan ni Papa. Sige, kasaritak tuman ti amayo. Saan amabalin tar aramidan ti asawa na? Mamang, di ko kumamot pukawan ti paggrabangak. Kas amada kiti anak ko. Isola tingitak. Ngamjak kayat apumanaw da iti puder ko. Talaga ngay panaw kung dagiti apukok dito'y balayo. Tanagalas mat gayam ti aramid ti asawam. Panangisuro ti aramidan ni Delia kadakwada, mamang. Isursuro na idang agtrabaho da. Sige, isakit mo ti asawam. Anya nga ikat asawam kat nga ron. Ngam laglagi pam. Napatpatag ti anak ngam asawa. Ha? Sige, no di mo palubusan dagiti apukok ngagnaed ije balay. Jak ipilit ti kayat yo. Basta siguradwen nyo, asanan nga gipulong dagiti ubing kanyak. Tano agipulong dantupay, sabalin asaritaan day ta. Anak ko, ingkay gluton. Tasaan pa yan alpas ang naglaban ni tita yo. Kapan kan na? Tababae ka. Sikat yung gluto. Kat si Kangay, anya taramidam ngay mat. Siyak to tiyag gao. Dua kayong agluto. Agtinulong kayo, anak ko. May isa kumalatisa, Alan. Ibes ko mangamin nga ije balay ni Lola ti pagnaudak. Ngiro, mabanbanugak dito Naimbag pa ije balay ni Lula ata, senyorito ak ijay. Anyan dagiti anak ko. Agbababawi ka ng panaw kadakwada hindi ubing tapay. Sabali ti ugali da di makal iti sidong ti Lola da. Saan kayo pa pumanaw dito balay? Pangasi o tadidak pagpungtutan. Kaya't ko tiyag na ije balay ni Lola. Ura siyak, papa. Apay pumanaw kayo. Saan nyo kayat ama kuriktar dagiti mading aramid nyo? Diyo kaya ti maungtan? Saan nakasta, Papa? No siyak, aklunak. Nasakit tinakam ko gapu iti panangasawa yumanan. Ura siyak, papa. Adan kain nagaw mi iti atensyon nyo. Napatpatagan ti asawa yo, ngamda kaming anak yo. Sana pudno day tanga ibagbagayo anak ko. No kasano ti panang ipatag ko kini tita yo. Kastamat kada kayo. Awan ti idumdumak kada kayo. Ipatpatag kayo anak ko. Papa, Agtalinaad kayo dito balaywan. No agungat takman. Para matla iti pagsayatan nyo na ita. Diyo ko maikan iti sabali akay papanan ti panang disiplina kada kayo anak ko. Kasano daytan, Elmer, masikugan ni Delia. Kolehyon dagitanak mo. Agigiddanan ti paggastusam. Mamang, Tsamba-tsamba lang mat ti panaggarden mo. Tasaan matakanayon anangin na tinatang. Kaan makitaltalon ka lang mat. no kasapulan na pagsardangag paila dagiti apo ko yung agadal. Aramidak mamang, tagor nung kami pa iti pagadal da. Ay sana mabalin, sayang titawan. Ha? Siyak ti mang paadal kadakwada. Tadamat ti pensyon ko apang paadal ko kadakwada.
Pagyamanak nutulungan nyo dagiti apuyo, mamang. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya na ita. Alaak ida iti poder ko. Tayo balay ko ti pagnaadanda, Elmer. Lading itag, mamang. Ngamjak umanugot iti dayta kondisyon nyo. Anya? Ha? Saan di saan? Awan ti mauray yu at tulong manipod kanyak. Agaplayak manan nga agabrod, Delia. Anya, panawan da kami lakay. Kapilitan Tapno masuportarak dagiti anak ko iti panagadalda. Kastamatan ti anak ta. Elmer, Sikan ti pangital ka kadagiti anak ko. Di mo kumay baybayan. Ano usam ida nga isuro iti trabaho, wan? wen, awan problema iti dayta lakay. Imbilang kun nga anik dagiti anak mo. Iso adyak to idabaybayan. Elmer, aganad ka iti pagilyan apapanama. Wan, Delia. Aganad kayo mat kadagiti anak ta. Papa, agananad ka. Kailiw da kanto lakit di, papa. Ala, gusto daytan. Basta tay bilin ko kada kayo, wan. Di ako maliplipatan. Wen, Papa. Di usok sukiran ni tita yo. Agadal kayo anaimbag. Kumadayo Tapno maipayan kayo iti napintas a masakbayan nyo, anak ko. O anya, nalabaamon dagiti kawas mo, Jonah. Wen, tita. Si Kaal John, nakalabakan. Linabaamon dagiti sapatos mo. Narugitan dagiti sapatos mo. Nalaba akong tita. Okay, nasayaat nga ron. Ala, ingka ang gaon, Jonah. Tamangan tayon. Aginaw kanto, numalpas tayo amangan, Aljon, ha? Uwan, tita. Tita, mabalin amapan kami iji balay dalola inton malam. Saan pa'y nga ita? Taado dagiti agsusugal ijay balay dalola yo. Saan anasaya at tikas di amakitkita yo ijay? Iso atay mingan nyo ti panagmaymaysan ni lola yo. Ta isunto ti ipapan nyo iti balay na. Nagsakit ti ulok. Tita. Ay sus, nabara ka talaga, Jonah. Mabiit lang ang taringag ti kapsat mo. Ta itaray da ka iti ospital. Agurigurak mat, tita. Anya, ay sus, agpada kayo matgayam nga guri-guri iti kapsat mo. Ala, mapantayo iti ospital. Oh, aday tati taraon nyo anak ko. Kalpasan ti panlangan nyo, agtumar kayo iti agas yuwan. Wen, tita. Uwan, tita. Naimbaglakit din ta saan kayo anak confine. Nang tadla ti doktor iti agas at tumaran nyo. Jak makapangan. Natamnay ti panagraman ko, tita. Pilitam ang anak ko. Oray basit laang. Naimas ti linutok nga aros kalto. Saan ang mabalin nga agtumar kayo nga awan karga ti tiyan nyo. Iso apilitin nyo ti mga anuan. Ay, sukat akman ti bal. Tanapundi matan. Ay na, nagnatumat. Ay, jakmat magawat. Kurang tay tugaw ang nagtuunak. Guyod at tilamisaan. Taiso ti pagtuunak amang sukat iti bumbilya. Aday ta. Agbatay ako ni tilamisaan. Matumban tilamisaan! Anay ko! Ipatok ko! Nagsakit! Agya manak, taymay ka, Delia. Masakit kayo ka din, Nana. Dual dawan, ajak makabangon. Tanasakit ti sikat ko apumangon. Natinagak ngamin, idi imuliak itilamisan. Limtag matan ti sikat ko. Anya, Dual daw matan, ajak nang nangan. nabasan samot ti dayon, Nana. Kapilitan tajak ba't makapanijay si balasang ko. Tajak makabangon. Ala, o sige, mabiit lang ang tadalusak ti dayo. Kalpasan na, agsukat kayo, taipan kayo iji ospital. Ala, agnaid kayo pa'y lang dito'y balay. Tapno mabantayan kayo, Nana.
Tani, awan mo't mga sikaso kada kayo ijabalayo. Ni, di kay agsangit anana. Makasangit ak lang amin. Tanidak man lang malagip dagiti anak ko. Amo na pa yan ti kasasaan ko. Ngamawan ka no panawad na nga gawin. Tamakumikum da iti trabaho da. Sana bali nana, tadak ang mga sikaso kada kayo. Diyak ngamin mabalin ang panawan dagiti ubing dito'y balay. Tagag-agas da, taggurigur da. Agyamanakan ka, Delia. Nagsaya at kagaya matao. Awan anyaman na nana. Masyanak ngamin kada kayo. Agyamanak. Nga oray di nakapkapin ano. Naayat kalat tabang tultulong kanya. Kan oray agsakit di pa nagsasaokan ka idi. Sinadaan kalata amang tultulong kanya. Kastamatan kadagiti apo ko. Pakawanan na ko mabalasang ko. Ay nanana, awan kanyak dagijay. Basta pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Kablawan kayo, anak ko. Nakalpas kayo niti panagadalyo. Agyam, anak. Taing ka edyo tinagadal. Agyaman kami mat kada kayo, papa. Tano sana gapo kada kayo. Saan mi amaragpat tara paap mi. Uwan, papa. Para kada kayo kada lola. Ken ni Mama Delia. Idawaga mo iti mama ni Titayo at Delia. Uwan, papa. Ngamin. Impatag na kami kaspod nung anak na. Nadungo ka nga ina, mama. Ket agyaman ak unay kan ka. Agyaman ak matunay kan ka, mama. Tano di gapukan ka. Saan kami anak kasurong agtrabaho iti nagtibalay. Kan ado dagiti nasasaya at ngayon sursurom kada kami. Iba't patagda ka, mama. Agyaman ang anak ko. Ipatpatag kayo man. Agyaman ak anak ko. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Itatana katurpos kami nga agkabsat. Please, saan kayo nga umadayo, papang? Agina na kayo matan. Tada kami ti makamu iti pagbiag tayo, ha? Anya, napigsa pa nga agtrabaho, anak ko. Basta di kayo umadayo. Agnegosyo kayo langan dito lugar tayo. Tada kami ton nga agkabsat ti makamu iti pagpuunan nyo. Wen, papa. Tati kayak ni. Agdadan na tayo amin. Kapda kamin tumot timang paadal iti naudi akabsat mi. Sinaam day di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardeng kan nga agatan. Mama, ay ayatag ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaem a panunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wenno day jay a Ronald. Aso inong ti Pilyam, love. syempre si ka, Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyamanag. Kasano? Agtaray ta ka din? Wan makamuditan. Mama, awanan dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Talaga natanggan ti ulo day di akabsat mo doon na. Sukir a talaga. Napananangatan, mama. Sa tino pa'y kuma. Simurotan a iti day jay a lalaki. Sayang ti panagadal na, mama. Mas pinili na ti boyfriend na, ngam tinapintas a masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nak day di akabsat mo. Anong santang tagabang iti pagnagdanta iti sentro, Christine? Wan, Ronald. Basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Kasta akmat kang ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag kanyak. Kapag tuluyan daklat tangag eskwela da mamakin papak.
No siyak, jak kayatan timang namnamag kan ni mama. Ipakita ka kabaila kapagadalan ti bagik, nga uray sandak at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik, Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikat mo, Christine. Ngam awan may ipanamnama katulong ko ken ka. Ta agpada tamat nga agad adal pa'y laheng. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibre ken ka. Ngam no ti pag-tuition mo, jak may panamnama. Sige, okay lang. Mawatak mat kiti, Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaammo iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito'y dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyom? Wen, manang? Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak latay ti panagadal ko nga uray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kan saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-iskwelam. Ado ti pamuspusan. Problemak daytan. Christine, Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti bagik. Amok nga minakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. agsarita kayo kin ni mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalan na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salaan. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, mama. Ngam na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam muna ang napagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuluyag latang ag-eskwela. Ngam in black nak matan. Nangato ti pride na, mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo kenkwana. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugod ang tanuan niya ti kayat ng aramidan. Diyak agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana. Estudyante pa'y laeng ngam madlawan anangato ti purwana. Kasanun tulangatan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma tasaan. Nagkapwam, Ronald. Ijay balay. Napan ko yung nalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, ingka nga rod iti din, love. Masaya mo at ang pagbayad yo, Christine. At ang amin pangusara kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ang madilay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Rimor jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela? Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusot, Tata. Apay, di nakatulungan dyan novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nak to. Kaanong to pa'y ngay? Mapapanan ti tawon to na. Sayang, ti mapalabas at tawan ang may stampay ka. Wan nga rod, Tata. Ngam awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak nga min iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadat nobyok. Anya, kahit mo tagtrabaho, tapno makaurnong ka iti pag-adal mo. Anya trabaho, Tata? Para linis, kan para loto. Kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw nga minan ti babaunan. Diyak pa'y nakasapul iti kasukat na. Ay, o sige, kayat ko, Tata. Istambayak matla ita, isong agtrabaho aklangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat.
Andagan ka, no kaya mo tagkatulong, Christine. Amangan mo di mo kabaila. Kabalak, saan mo ta narigat ti trabaho iti balay? Alang arod, sikat makaam mo, love. Apaman amalpasak na aglaba. Agdalusak ton diti balay na Tata Fredo. Tapno makainanaa ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababaunan. Ngam, anusak tapno makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaulak tagbiag nga uri awanak iti puder na. Tulungan kan haglaba, Christine. Ha? Ay, saan ang tata? Nakababain mat. Masya na kaming ken ka. Kaslasan ka anay ruwam iti trabaho. Yan, saan mo abagay tagbali na babaw nan? Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa tinobyo ngayon ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ni, apeng inig ka ma'am ti imak, Tata Fredo. Christine, nagpintas ka. Jack ilibak. Damo pa ilapan na kita ken ka. Agayat akong ken ka. Ngam, adan nobyok, Tata. Saan ko maasyak Ipaay ko amin na kasapulam. Di matkat mo ti makaadal? Siyak, timbang paadal ken ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon kanya. Saan ka nga apuraen ang mga klon kanya, Christine? Ikan nga itugundaway mo panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, itad ko amin ang kasapula. Pagadalin ka. Ikan ka iti kwartam. Kan ipahay ko amin akid dawam. Basta kabailak lakid di nga ipahay, Christine. Christine, apa hindi ka makain na? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makaturo? Saan nga ron, Ronald? Anda ngamin pampanunutak. Anya ti pampanunuta? Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Apay, agsublikan ka ni mamam? Pagadalin na kakadimanan? Saan? Pagadalag ti bagik. Anya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kaya't ko kano nga ituloy ti ag-eskwela. Mabalin nak kano atulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Amangan na marigatan ka. Saan? Kabaulak. Nalakalaang dayta. Gatat, adagan ka, Christine. Ngam na marigatan ka. Oresan pa ilahan. Kabaulak ko nakmat. Promise. Ay, masayangan nak ngamin iti aldang waglabas sa may istambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga ag-eskwela, Ronald. Rimuaran dyan, nobyong. Wan, Tata. Ano kasta? Agmay masa ka manan di tatagusyo. Wan, Tata. Kaya kasano? Makapanunod ka? Wan, Tata Fredo. Anyat pangidag mo? Umanugutak iti singasing yu. Nasayat mat, Christine. Para itinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di na kumaag-agawan ka ni Ronald, Tata. Ngamin ay ayatag unay tinobyok. Ha? Ay. Ala, awan problema iti layta. Basta agtungpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wan, Tata Fredo. Tinakunawagan iti tata. Ta agayan ayat tan, Christine. Fredo, wanam kanya ko. Wano, Fred no iso. Ha? No kahit mo and roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginroll ako iti kabiitan apanawan, Tata. Ay, Fredo. Okay nga, Rod. Mabit lang. Tayo nag-alayan ti kwarta.
Fredo, mapana kundi tadagusmi. Ang mga nusumangpatan ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasama pa, Christine. Pangaasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rakok ko gan ka. Ang mga nusumangpatan ni Ronald. Nasapa pa'y kunakmat. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakuban, Christine. Di ka mananagan. Tanayunak ti kwarta nga itit ko gan ka. Ikan kan tumanan intong sa marono. Ang mga numaibos ti kwarta. Saan? Ado ti pagsapula. Isu nga ado ti pagingkamak. Fredo, Inkan to gumatang iti kagawa, ama. Napinta sa kawas, bag, sapatos, kanta dumabay. Ano kaya mo? Kuyugan ka shopping. ay isanan. Ang mga no da makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali napilitan, no di mo kaya, Christine. Agawit na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan nak siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublim? Inton mo minsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Tadi ka may kuyog nga gawid, Christine. Ngamin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan katata? Ti amudak at nabayagan na sininahan ka. Kan didam mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laeng. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di ta pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Kasta? Pasensyakan. Tadi ka maigatangan iti kagawaam. Di dakmat ngamin ikan iti ado kwarta. Allowance ko lang kan pag-abang tatit iti da kanya. Awan problema, Ronald. Makagatangak tumot laeng no makaurnungak. At iti bayad ti abang ta, Christine. Ingag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakal asim mangpet. Naglangan kan iti klasim itang nga aldaw, At ang min inaramid ko di balay. Ingka iti dun ti abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas ta ti damdamagam. Apay ko mga babae, si kala hindi etek. Sigurado ka? Wah, apay akas ta ka. Saan ka matasigo ta kas ta? Di nakmat pagat atapan iti madidi. Awan panggap po maagatap iti dakas kanya, Christine. Taawan nagbaliwak ken ka lang. Nabara akanayon ti panagayat ko ken ka. Idulin mo deta kwarta. Tamani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya? Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Ti pag naidan nyo dito balay ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remor ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar. Tamasapa ti klase na ita. Sige. Anya nga oras ti klase? Alas 10 pa'y. O sige. Tay itulnog ka ni pagkatalan nyo. Di ka matalagan. Awan makakita ken ka iti unag tilugan ko. Tatinted ti tawa tilugan ko. O sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige. Tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabilak ka dagiti gamit ni Christian. May ibasuran samot ten dagiti daduma. Dinansan usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ipalang na kita. Tama nga no sa pulan na ito no agawid. Kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, mama? Patyak nga agawid tumatlang na itchay. Kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di nga mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad na. No kumata agawid, awatak matkat. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid iti balayo, Christine? Anda,
Ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid ak to no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdandanag itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak kuma, di sa anak kumapimanaw iti balay. Basol damag laang no apay ang nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na mati kastoy. Nagayat mat idi ka ubingan na pay laang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan tinang. Taamangan mo, ma-stress ka lang. Ha? Ang dawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabitla nga. Inakalaan. Ni. Agin inom ka mat kayam, Fredo. Juan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtukaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtukaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan no makadlaw ni Ronald. Ayabam tinobyom nito eh. Tapno awan ti pagdandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kami agsyat. Urayan kayo. Agguluak no di kagtung palikayat ko, Christine. Sa bali ka makaunget. Abay akas tamat ng tibagpagam. Makapasakit nga mintirik na ter aramidam. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya kalapat patengawang dahil lalaking am siya. Ha? Abay, ikat katangan na kahit ikagawam. Laglagi pa nga abang lang kan makan di libre na kan ka. Ado nga amang timait itag ko kwartakin ka ng tayo lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itid mo kwarta kanyak. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno ammom tagpreno nagsaw ka. Itamad ba sita? No adda masakitang iti isawang mo no awan. Taklo na, Christine. Ag-imunak. Pag-imunak na dyan, Ronald. Iso pa nga asim ta sinamon. Anya? Taklo na, Christine. Ag-imunak. Pag-imunak na dyan, Ronald. Iso pa nga asim ta sinamon. Anya? Sana mabalin. Diyak ka pa ulan na sinaan tinobyok. Ay ayatag ni Ronald. Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan ako nampay nga okay lang kan ka. Nga unay... Houston! Pangasim. Di mo dagdagan ti pan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gaya magkabalan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't ka bukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald ti ay ayatak. Kasanwak ngayon. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, di na ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na kan ka. Nga talaga ka di adinak mayat, Christine. Ay, ayatin ka, Christine. No di mo kaya't nga agsinat ha. Di mo pakibiyangan ni Ronald. Ngamno ko na mapagimunam. Kat kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysaya at lang agsinatan, Fredo. Sa? Di na kasinaan, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatem ti sitwasyon ta. Di na kami pakibiyangan itinobyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramid mo ijay. Agwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam naadala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgaya.
Ada nga mi na ipagkana kanyak. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat mo time? Wan nga ron. Isong agenrola kon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga, Christina. Tapno saan amang tulong ken ka? Ken tapno libre ka na yung ti abang ta ditoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas da ito a semestre. Agadal kang haruda na imbag. Tapno makaturpus ka. Wan, katagyaman na kititulong mo. Awanan yaman na. Christine, mabaling ka di adito'y balay ti pagturo gamita? Ako ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibagam, amapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang amang rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka manan iti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nadapapanam, Christine. Tadamot pa panak. Sa dino, Kwa, ije balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umyanak ijayan. anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din dun bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Ape, adi ka pila bumangon. Inta ag iskwelan. Ay, Jack samarak, love. Adun tilangan ko. Gan adun ti bagsak ko. Iso masaduta kon. Anya? Ape nga'y. Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora Jack makaadal. Basta makaadal ka. Okay tayo tan. At least, adamay sa makaturpos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat adara paap mo ikibiyag. Masaduta kon, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pamalawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-isi eskwela. Di mo timbaga ka di mo pakibiyangan ni Ronald. Ha? Tilang may papan ka data ti pakibiyangam. Bye-bye am ni Ronald. Kag mga rod asikan to ti mangbiyag ken kuana. Inton adtang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid akon, tanagatang kunting gagarak di ti plaza. Bye, honey. I love you. Bye. I love you. Ni Ronald tay jaya. Ti awanan pa in. Sino di babae ngay nagkamit ti bibig? Awan! Kayim ko lang dayjay. Ultod! Alay ko. Di lang basta kabil-kabilin na na. Ronald! Ita ka man langan, makapawan kay Trigalas. Ronald! Mabit lang! Ronald! Nasayata nagawid ka. Ape, adi ka nagawid ni Rabi Ronald. Napanam. Habisi kay tidaran ko. Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak. Tapno umay ko alahin dagiti kawas ko. Tapo manawak dito yan. Anya ka din daytang ibagbagam. Di na kumamot panawan Agsingatan! Tasaan akong anaragsak iti danam. Wan! Tadan sa bali a babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpat nga dayon ni Laningam sika. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Aniya! Apa nakaramid ni Ronald ti kastoy kanyak. Di ka nagsangit, Christine. Di mo sangit ang dawan serbila tao. Nabayag bagaya man ngal alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, magsangir ka dito, bakak. Adda ka mga lingay kan ka, Christine. Adda ang mga ayat unay kan ka. Ay ayatan ka, Christine. Agawid akin si balay. Nakailiw kong damamakan manang ko.
Kuyugan kan. Sana na ang batikan pangasim. Agsubli akon kada mama. Total, nagsina kami imatan ka ni Ronald. Jakon kaya tasublian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartada. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamatan da mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso adyak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akas tamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw? Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pakawanan na ko ma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatgan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? awanan manang. Nagsina kamin. Pinanawan na kun. Tain sukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam, oh, Jack lang yung pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli ak iti syudad tayo nakituloy ti agiskwela manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pala matulungan. Tanagsarda nga ka nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanya. Kat, kumusta da mama? Nakadalitan ti inak Fredo. Saan na makakunail. Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tararamidag saan. Nagkulang amin ngagsardeng kang agiskwela. Agyaman ako, nay. Makatawon lang ang turayan agturpos kan. Uwen, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald ito eh. Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako ma. Agsinublihan ta man. Agsinublianta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papanam, Christine. Malima na. Andal mapan ko gatangan ni J. Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na yun ka, Christine. I love you. Apa yan naramit mo ti kas chikan niya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti planom ita. Nagsina kayon iti dayja alani. Saan ba'y? Diyak masinahan na iti. Taidil-dil na ti bagi na kanya. Anya, apay nga ro na nagsarak ta.
Kunak man nagsinublenta. Katuan man. Ngamin, si Kati mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bali, tasan kami pa nagkasar. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulak talaga ti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawid ako man ni balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na ti Ronald. Tsak lakuman nakisinsinnarak kun kwa na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawid ka, Christine. Uwan manang, ada kadwak, ni Fredo. May mga oras mo daw na. Kastamat tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May mga ron tayong kuyog naktikamsat mo nagawid ito. Ma'am-amu kayo matlaagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Abay ngay. Tsak nga rudam mo. Maditipagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayahat. Ipankalaangan iti hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga Rod. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpay so kanyak. Asino tinakaalam iti sikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti Daya Ronald. Ngam apay ang nagsikog ka. Adda ka di lalakim. Awan lalaki. Apay nga ron ang nagsikog ka. Apay akasta ti saludsod mo. Natural nga agsikugak tadda ka partner ko. Sika ti ama ti sikug ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya? Iso asan kami anandaan iti anakit itay di asawa. Kaopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. Ay, anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay lagi ta kawis ko, Fredo. Apay ng inruar mo. Aging pakikan, kat pumanaw kan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tapno mayat na klaan. Ngam talaga siguro nga awan pa na kaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamat papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Panghasim. Tadi mo ipilit na nagtahod kanyak data. Taurayan niya't mapaspasamak. Di kan tumaipayan ita anak. Fredo. Isong agawid kalangin. Tanuag talinaid kan iti balay. Sigurado agtuloy iti palang rugrukit mo iti ulok. Agawid akman na ni Jay Lugarmi. Kat panagpunak.
Awan siguro ti tsansa ang maituloy ko ti panagadal ko. Ngamin, naadanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anya, ti kastoy ang nagmambanagak. Sa bagay, diyak mapabasol ni Fredo na talaga ang naupayin kanyak. Ngamin, basol ko. Diyak mo't kaya't nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Tanagilimad akmat lakan kwa na ide. Inlimad ko ti may papan kada kami kan ni Fredo. Apay nga itala ang makonsensya ak. Naladawan ti amin. Awan maaramidam no talaga adin na kan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak ka nakisinarak manan ka ni Ronald idi manang. Diyak ninam na mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. Kat, naawagan mo ni Ronald. Diyak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikasta nagpanagam? Agsikuga ka balasang manang. Agsabda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan akasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam tasikog mo. Tainton makaanak ka. Sumapul kanto iti pagtrabahoam. Tapno adda igatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas, manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kat gapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtong paalan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adda pa'y gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnama. Mga barwanan ka, kat mangrugi ka manan ading ko.